Ia, whatalo whatfo ia Tatou. O, uso Kirsiano, uso se vaenga le lalolangi, o le amawhai, ona se a e lau kolosi, lau telefoni, a oso atu, whainga aloto le nei e kāle sia, ia whatalo whatu ia te ori sofa mana malo i sulu Tatou li. A e mole te minei, o se a fionga pa ia le atua e maua, e se wha malosi mo i Tatou. O le a maua le tusi o Roma, lo mata upu e ono, Fia whaita wina, ia le whai upo e ono se ia o ile se fulu ma le wha. Romans chapter 6, I'm going to read from 6 to 14. For those who cannot read in Samoan, I want you to look at the screen. You'll find it there in the English with the version of the New International Version. But I'm going to read from the Samoan Bible. Roma lo mata upu e ono, whai upu e ono, se ia o tsifun mare wha. O a fionga alo tātou alii, o tātou I loa le nei mea na wha tātou reina wha atasi, ma ia lo tātou tangata tuai. Ina ia wha umatia ai le tino o le angasala. Ina ia le toe wha apolonga ina I tātou I le angasala. A wā o le ua oti ua tu saunoa ina, ia nai le angasala. A whai whai ua oti wha atasi tātou makeriso ua tātou tā ofi, Tātou te ola fo'i whaatasi mai ia. Ua tātou loa ma toe tū mai keriso na ie ua oti. E le toe maliu lava o ia, e le toe pule le oti I a te ia. A wā o lona maliu, ua tasi lona maliu I la le angasala. A o lona soifua, e soifua lava ia I la le atua. Ia whapea fo'i la au tō tā ofi. Ua au tō woti I la le angasala, a ua au tō wola lava I la le atua, I lo tātou alii o Keriso Iesu. O le nei, aua nei mā lo le angasala I o tō tino au ngā vale. I lo o tō ngā wai I ai I lona tu ina nau. Aua fo'i nei tu ina atua o tō tino I le angasala e whai mā upenga le ami o le anga. A ia o tō tu atu o tō I le atua, e pei o e ua ola na ie ua oti. Ma ia tu ina atu o tō tino I le atua e whai mā upenga a le ami o tonu. A wā e le pule le angasala ia te utou. A wā ua utou le nonofo I le tū la fono a o le alofa tū noa. Whamanua mai le atua e tusa ma le whaita wina o ana fionga pa ia. Iova le atua lo mātua lii, silisili ese le alofa mai, ma alofa mai pia lava ia I mātou. Mātou tu ina atu o luma lo mātou whaasoa ia ua fionga. Se e alofa ma e Efeso Fonoti mai. Au mai ale anga waa mātou te iloa ai o na whaalongo malangona, ma whauwhauina ma malama. Meise o le mālosi mātou te ola ina ai le usta inga, e pa ia mamama ina ia vi ia la o fio. Whamanuia mai oe lo mātou tau talangia, whamanuia mai oe lo mātou whaalongo, I lo lava suafa Iesu. Amene. Amene. O le vaenga le sa whaita wina ia o le tuspa ia, e tele na illustrate, pe whamatala ina, I se tala whaatusa whaapea, o le polonga malona matai. O ngā le mele tato e vavaia tu I le whai upu muli lava le tato teksa whaita wina wa mai, a waile pule le angasala ia te outou. Whamelo la ia, a wā ua outou le nonofo I le tū la fono, a o le alofa tu noa. O lo tala noa I le polonga, ma le matai o lo tala noa I le polonga, ma le sa o lotu. Whaata I lo mawhau le mea lea, mea ngā whātua e mātu ia ai I le tua. Mo le tangata ua na whaasa o loto ina, a la lave fia polonga. E mātu ia ai I le tua o le na totongi le sala, tau nesa tatou wa ai I le propitiation. Tā tatou wā ai I le tongi o la ina, le osi taulanga ina e le atua o lona alo, ina ia maua I tātou, le ofo ina mai o Iesu, ina ia whaasaoloto ina I tātou. O le mea ti ngāla, o le mea whanoa noa, ma le whetaui e malwhinangalo le atua, le umma na whaasaoloto ina oe, umma nga whaka ele oe, umma na whamama oe, a e toe fo I le polonga na whaasao ina mai oe. O upo e telenga whao ngā I le longa le ngangana po le mta aptisili ma le tuspaia o le upu tongi ola. Ka loa ngol tatou whasa moa e tele ia upu whaperetania ia po upu nganga kuspaia a kasi lavan whasa moa le tongi ola. Am whao ona whao inga whape o le tau na totongi o le tau na au ina mai e le tua e ma onga o mai ma na onga o le tula whonu.
O le tau, o le toto i Iesu Keriso. Na whapena ona tutongi ai i tātou. O ila tātou te vai pei o se whaatanga o se polonga ua umona whatawina. Imagine o le background o le tala lea. E tusi mai i le nofoanga le laulangi, ma le taimi o le laulangi, sa whapenganga tutupu e mea ia o whataua inga o polonga. A whapea la o oe, ngā ola e whangau mai ingi mātua e polonga, ngā auna i se matai, paula vale ngā o le olanga ngai kei loa. Whanau mai le polonga, whalongo i upo polonga, o ina le polonga, tupu ai o le pepe polonga, a vea matamatala vau polonga, se a vea matangata matua polonga, paula vanga o le olanga ngai kei. Ola le teimi ua manatu le matai, o le oe, o le asao loe. Wa menga ngā kupu i aso la. O ngā sao leo oe, ai sao lesi voi tangata whātau polonga, o whamei o le tamāloa e le lei. Sao leo ka māloa lea, whātau oe, mai le makeki whakau i polonga. Umang whātau oe, whai pepa uma kusai markula fongo le ownership, you no longer belong to your former owner, you're now currently owned by this man. And he did something else more than that. Olea, wa ia suia lo identity, wa le toi a vea o e mapolonga, wa kusi pepa masaingia me whenga inga o oe o tangata sa olotu. And imagine you, the polonga, run around in the marketplace, waving around these papers that are signed, I'm no longer a slave, wa le koe polonga o au o sa olotu. Awe ka milo i le makeke, and then you come around this man. Kama loa lenga nga e whangau mai o e polonga mwha polonga ina o e loo langa atua, lenga sao linga o e sesi whai matai e whai ma polonga. A kaumar kama loa nga, whaku ka kama loa nga, congratulations, wa e le tu e polonga. Au loo langa, pau lava leo le mea ngake loa, e ke le masangi leo la sao lotu. E ke le masangi leo langa e masani ai tangata lautele. Paula valeo le olanga ngake loa, o le ola polonga. And you did something that unthinkable. You did something. E whape ngā o ngā matu yamati ngā i le loto o le na whatawina oe. Wa e koe fia muli le na wha polonga ina oe. Whakang maa loa ngā ring wha polonga ina mua oe. Are you sure? And this is what a polonga will say. Of course I'm sure. Because this is the only life I know. O ke le ilo lava se si mea, ola i le olanga polonga. E ui lava na ua whasalo toina ia oe. You know, whanau le tua, o le akaranga o ke usiano, e le iloa le whasalo tonga, ua na whasalo toa, ke riso e tātou, o le atana na o ke usiano, na te le iloa, le tau na totongi e le tua, ina ia maua i tātou, mea ngā kumu ai loku, i ke usiano le ola whawhetai. Mea ngā kumu ai lotu i ke usiano e le amana ia, ma mana tu natu i mea le lei, ma mea na whaia e le atua. Eisa, e ke le ilopo ai oe. Lesi kemi, I think last week o lenga o talanoa tuai, i le maku i ia mo le mea o kanga ke le ilopo ai ia. Ila, you need to know who you are. Oe oe, o tangata ua na whasaulo toina. Ale loa lai oe o tangata ua uman whasalo toina e te ola polonga i lava ma e enjoy fia whapela wa oe o sauru ngā ma lo le loa o lo ti ngā le whina ngalo o le na whaatau ina oe. E possible ngā mea, it's possible. E o whapea, e le kupura ngā mea o le uman whasalo koinga a koe fōi lava i le ola polonga. It's happened every now and then. Matter of fact, o lo kupu le lotua a le atua i aso nei whanau le atua. Lele winga o tala, ua umang whakasalo toina oe, i lo manatu o whaola inga oe, a ngai ke ola lava i le o langa, e atangi ai, o oe o le polonga. O le mele tau i, o oe o le polonga i le anga sala. O le keu siano, ola, whai mao langa masani, le anga sala pea, living sin, ola i le o langa anga sala, o le keu siano na, o la lava e polonga. E ele mea ngai le i tupu e mo mia le vava ai o i tātou. E iei vaenga e aona matua i loa le keusiano, e ne ma whai ona ola sao loto le sao tonga, ua wha sao loto mai ei keriso i tātou. O le kele lao keimi, e ola ko i lalo le keusiano, ona na te le o i loa le sao tonga,
o loo ia te ia. Me ngā kuse e Paulo ia Galatia, e 5 whai mua whai mai, o le nei ia o tautu mau i le saolotonga, ua whasa o loto mai ai keriso ia te o tau. Ai aua nei toe tau fia o tau i le amo o le polonga. The freedom is there. O saolotonga ua iai le lotu, ua iai le tangata kerisiano, but you need to hold, e maumia o ele ta ofi. Lale o tala, ola mai le ola ka saoloko. Ola mai le ola tangata ua uma ona te tala. Ola mai le ola tangata iai le ai atu tau, e ola fia ai ma ola saoloto ai, e leo koe polonga. Ola la ka polonga le I, o lo fai o le angasala, ma ola I le angasala. Tatu whai tau ngai le moli maumai a Ioane whai mai, wa utusi atu nei mea te autou, ina ia aua nei tautoe angasala. Ai whewhepe anga umai ngā. I le kala a Ioangi. Se mangu o maku ai kumu le whamasingo, kumu le kuskusilima, ai le umai ngā mai, wa utusi atu nei mea ina ia autou I loa. Ea, ina ia aua nei autou angasala. Ai whauawa whai mai, ai a whai ai angasala stasi. O lo iai lo tatou puluvanga, le whanau le tua tatou te whale tonu pe lava. O le tangata u whasaulo toina, e I loa le me whai pe a whale tonu. O le tangata u iai le saulo tonga. Kolu lava ni vahenga pupu te whia manao, e toi wha manatu e tatou I le nei tae au. Me mua, e au no tatou manatua le moni o le tatou tuanai. We need to be reminded of our past. Ma ngā mia le whamanatu, ma whamanatu pēa ia I tātou, o le ala sa tātou woso mai ai. A mani whai upo e 5, o ie ono, ua tātou I loa le nei mea. The word there in Greek is oira, means know. You know the information about this truth. You discover, ele eise meo koe lilo. Wa e loa le mea moni lea. O le ale mea moni, na wha sa tauroina wha tasi maia, lo tatou tangata tuai. Know and live in this assurance what? Your old self is being crucified together with Christ. Grammatically speaking, these verbs here, these phrases here are in indicative mood, means it's the history. What is the history? We've been crucified together with Christ. O Yesu lea, o oe lea, o le oke Yesu nga e oki ai. O le tanu mia o Yesu nga e tanu mia ai. O le toe tu o Yesu na e toe tu mai ai. O le manu malo o Yesu na e manu malo ai. Le winga ngā le kala e fia ai polo, we are in Christ. It's entitled. Tatou. E klein mea lava o ia keriso o na o le ngā. O le a, whai mei ua maliu whātasi tatou ma keriso. I'm going to read it in English. For we know that our old self was crucified with him, so that the body ruled by sin might be done away with, that we should no longer be slaves to sin. O le keusiano lo ola pe le angasala, ma le whamatau mai le angasala, ma pule le angasala, o le keusiano e leo sa o loto. Truthfully, o lo inga kaunga, e le se keusiano le ngā keusiano. You may be called a Christian, but you're not a Christian according to the Bible. Asia, lango keusiano uola sa loto. E leo toe pule ai le angasala. Oh, I love these words. I'm going to read it again. Ua tātou I loa le nei mea. Ua tātou I loa le nei mea. E mo mia o ele keusiano ua whaolaina. E mo mia o ele tangata alu le lotu. Lea, lei loa le lei o mea ngei. Mea ngā e kako ke le lava vā i e ao ina I tātou. You know, e tupula appreciation o le atua, ma le taulanga ngai a whaia, pe a ke le lo I loa o le kaulanga ngai a whaia. Ai ola whātala le oe, ola le ango oe, ola le whawhetai oe, pe a le I loa oe, mea sirisili na whaia le atua I ate oe. Ke le Efeso mua, e chapter mua, o lo tala noa I manuia whaleanganga lava mai, all spiritual blessings. Nothing has been left out. All spiritual blessings. You can think about it more. We are entitled to be recipients of those blessings. Why? Because we've been bought with the price. Eleo koe polonga I tātou. Eleo toe whaia I tātou me manana o I tātou I le tangata tuai wa mei ua whasa tau roina. Eleo o loo whasa tau roina, eleo o le a whasa tau roina, wa mei ua whasa tau roina I tātou.
Grammatically speaking, it's in aorist tense, means it's happening, that happened in the past and finished in the past. O le whasata roina tātou, ua uma o na whai, lua afe plus kausanga kaluai, I lungo le tātou I kalevario ea, na tupu le mea lea, na whasata roina Iesu. Ngā o ia, whatasi mai tātou. Mea ngai ka uai, upu ia whai mai, ua tātou I loa le nei mea. And you know, pe o whai kuso o lava, le ngā kusa kuspa ia, every verses, every sentence, the very first word has the idea, that's the emphasis. O le whātāua ngā, o le whāmamafa ngā, a whai mai whai upo e ongo, ua tātou I loa. A whai mai whai pertania, for we know, and ASP, the very first word is knowing. I loa. E lau se loa e umakiai, o le loa e whai pea. In other words, ola I le loa ngā, live with that knowledge. But right knowledge leads to life, to right living. O le sao lo loa, e sao e lo o langa. E mwhainga e fio skai, e se se lau skai, pe a se se lau loa, ila e moa mia e tātou le whanau le tua, le sao lo tātou loa. Ina ia sao lo tātou usta inga. Anga mo mia le mea ngalanga, e leise me kause le mawhai unga malama maina e tātou fionga pa ia le tu. Every Christian, generally speaking, indwell by the Holy Spirit. And that Holy Spirit is the author of this Bible that we're studying. So there's no impossibility for No, we all have the ability. There is help that are available for us. Melanga le fai mai e ua tātou I loa le nei mea. O le ale mea, na whasata roina whatasi maia lo tātou tangata tuai. Old self. Old self. O le tangata tuai, e aka kuai, e leo kangu o la. Ngalang kangu ua umanga make, lifeless, oki. Woti o tangata tuai, whasata roina. O ka kuai la, o le purpose o sakalo, not only e whati ngai le whasata roina, man fa moe inga ia oki ka ko fasatorina ngala fa me kala pau I o to lole nei mea fasatorina fatasi o to makeriso le ngo mea o mala ve muli mai o le faingo le olanga kerisiano o le kerisiano roma le ka ko kalango ai. The application is for us. O mea o mala ve faingo lo latu olanga kerisiano e fa lango I le loa le lei o le mea lea. And guess what? GRCC, same thing with us. O la o nanga I le olanga kerisiano e fa lango o mala ve lo le mea lea o lea ua fa satorina lo tangata tuai. Le kangaka ngaoi, le kangaka fia le ansala, le kangaka makaiku, le kangaka muli lua, mui ami o le anga le alofa, le loko fa mangalo. That's our nature. Ameka kuspaia ua na fasatorina. It's not a suggestion or a wish. It is a statement of truth. It's history. Olea ua And when you think of those things and think how that truth never reflects in the way we live our lives, it's humble us and ask God for forgiveness. Why? Because every now and then, if I am a ola, I can't kuaila. E mo mea e tātou. Le wha maola lo. Usa ili wha mangalunga ale. Tua menga wha me kala ione wha mai. But if anyone sin, ai se tasi ang sala. Olo ia tātou pulwanga. Ta uolo tātou loa. Lea tua na i o kā kole I tātou whioti. O tātou whioti. Oti I le angsala. Ele I whakanga pepelo le oki o kā kole angsala. Whapei lava na maliu moni lava Iesu. Whapei ngā ona moni lava le whioti. Ngā whioti e o tātou tangata tuai. Tātou whioti mo I lava. O le winga ngā kala, ua leto e pule le anga sala ia I tātou. Our old self was crucified together. O le tangata tuai na whaasata roina. A whawhaingo whia o tangata tuai na whasiotia. O kerisiano fau a kerisiano ia talanoa I pauloi.
E makua mamao e lau ke siangu. Ke lo mea ke loa, e oe le temi nei, e le kai ngā malama le Cristiano Roma, the very first church in Rome. And you think of Rome, o eleise o le ngaoi o le fasio kangaka o le muli lua o naanga o poula. Mea ingo sia, anga sala ke mawhawhau ai, a penga mongi ko kein mangi aisa o langa whaier ke minga i ko kongo o le siti lea. O koe ngā background ngā e iai ke usiano le kalangoi Paulo. Mea la ngai mo mi ai, whai mai kala Paulo, ia tātou i loa le nei mea. O mea lea ngā la wanga ke mawhawhau ai Roma, o mea lea ngā la wanga ke mawhawhau ai ke usiano i le tātou i kalesia, o mea ngā whai mai a, o le nātua tuai, o le tangata tuai, a ke lo kaka ngā ua na whasatoreina, whatasima ke riso. Tā ua, lo tātou i loa le lei. And I can see your face have this question. I'm going to verbalize your question for you this morning. Ai whapea o lea ua umon whasatoreina tangata tuai, ai se ai fo linga mai ai o la pea le Cristiano i le angasala. I say, because that's the truth. Pero ngiso fsila ngai tatu a onga sa. Wa umman fasalo toina tatu, wa umman fasio kialo tatu tangata tuai, ai fo linga mai e strako pe lava tatu ile angasala. E mafua mai ua ngalo ia tatu le mea na tatu i loa mua. Mea ngawha mai ia e tupule fatua tua i le taulongolongo. That's why we need to go to church. That's why we need to sit at the teaching of the Word of God. That's why we need to read the Bible. That's why we need to spend time with God in His Word. Ina ia nofo mausali glue ma concrete le mea moni le o tātou loto ea ua whasao loto ina i tātou ua whasio tia lo tātou tangata tuai. O lesi mea ala o ngā strako pe alawa tātou o ma isi kemi kau ke malo, isi kemi kau whaia inga o le leu sta ia o tātou le folfolanga ngai whai upu o le whatonunga ngai whai upu sfumaltasi me mai ia whapea foi la o tau tā ofi. In English, o leu whapea mai, in the same way, count yourselves dead. In another translation, you'll find the word consider. Eleka ko il consideration of this truth. Pamai ea, ua tau woti I la le angasala. Consider that truth. Ia maula tā ofi lea, o la tā ofi, ua oti o tau I la le angasala. No, o le upunga inga, e saman nganga kusia kuspa, the word is lochiso mai, and it's in middle voice. When a verb is in middle voice, it's something, or you do something for your benefit. It's good for you. Consider this truth. Live in consideration of this truth. And it's something that we continue doing it. It's imperative movement. It's a command that we need to obey. So in order to continue living victoriously in this life, we need to live in consideration of this truth. E ka ko kiang sala? Yes. E ka kaung ka kong sala? Le ai. Ai fa le tonu pe lava le tatu sa valinga. Wa fianga nga o lo tatu o langa ua oti. O langa tuai ua fasiotia. We are dead to sin. But sin is not dead to us. It keeps knocking on our door. The whole idea is that believers need to leave out what God has already told them was true. O le ale mea ngā tala no mai le tua I tātou, a leo ka kwhai tauai. O le mea moni ua o na whaasātoro ina lo tātou tangata tuai, whaatasi ma ke riso. O a fianga o le tātou whioti, ua whaumatia le tino o le angasala. Ua whaumatia le tino o le angasala, o le King James Version ke vai le upu destroyed, and ASP done away with, o le whasa amoa vamai whaumatia. Means to abolish, to cause not to function. It's become powerless. Longa winga, wale to yaile manna le angasala ye tātou. Akako angasala, we sin by choice. If we lie by choice. We choose to lie. Why? Leanga o tātou loa.
Ua whasau loto ina I tātou. Mea ngawhi mei o ane, mai, ua utusi atu nei, au nei tōtoi ang sala. Ai whai a toi ang sala stas. Lo iai le tātou puluvanga. E rea mas whatananga e tātou kako ke ang sala. Tātou te le toi au auna le ang sala. Ua le toi te ina e tātou le ang sala. O le tangata tuai pau lava leo le mea e ala I ona iai ina ia au auna I le ang sala. Inga ia whapolonga ina e tātou. Ephesians 2, 1, 2, 3. Mea ngā, do not forget your past. I'm not talking about your ile mea ngā e oso mai ai o mākua, marko whale I aso la. You know, e ir kalanga ki wharang so oi mai, au nei ngā lor whale o. E alanga le au ngā ia, e alanga le applicable ia, langa le ngalo ia out whale o, ia la ngalo whale o. So every time I hear that saying, I don't like it. Because it makes me feel like ua ngalo ia out whale o, but it's not. Nā ngalo la lawe o la pea lawe whale o. E ngalo se mea ngā kengo foi. Don't forget your past. What is your past? You are dead. Ngā oti I tātou. Ma ua oti I tātou, o lo oki pea lawe tātou, ile ang sala. We are no longer under the slavery to sin. Will the Christian sin? Yes. Mea ngai maa losi ele whawholinga I lotu yaso nei. Lea ngai le iloa oe, mang kola o karang whakulisila aunga tātou talua nei. Know this truth. God's church is not a perfect church. And it's for not perfect people that desire to be perfect. E mo tangata ele ato toa e nau watu mamana na o ia wha ato toa ina. That's the real church. Is there a perfect church? Now, at this time, let me tell you with much confidence, according to the Bible, it's not God's church. Because God's church is not a perfect church. It will be perfect, but not now. It will be perfect when Christ comes. But now, Christ's church is not a perfect church. Having said that, it's not a like saying kako ke ola anga salai ma fai mea kako ki manga oi. Men mo mua a Korintos fulu kolu. Ia aua lava nei ese alo whango tātou whai mai, ua le maua o tō stof te whonga e ese I lo tangata. Alo ngā lau kala. So stof te whonga lava o iai tātou I aso nei, e le ese kof ko whonga whape e sau mai se spangeka lo, o kof ko whonga o lava e iai le lau langi le kako ke olai, a ua wha maoni le atua. That's wrap up the whole thing. E ui lava inga iai tof te whonga, a mai kako spa ia, a ua wha maoni le atua, o lena te le atu ina atu outou I le tof te whonga, e sili I se mea ua outou lavatia. Remember what I just said? Mea ngā, everything we do is by choice. Leanga o le sin is when you yield to temptation. Ina ua e ngā wai atu le whaososonga. Se ame whai mai au, it's by choice. Because le whai mai I, e le eise whaososonga e sau ia I tātou, e whafo atu le tātou malosi anga e pēa ai. O whaososonga o malama, o ia I tātou le malosi, tātou te malo ina ai. Hamai, o lena te letu ina atu o tau I le tofonga e sili I se mea ua o tau lavatia. A waile ngā le o le atua, o le aranga koe ngā kua, e wha mahoni. E wha mahoni le atua, o lena te letu ina atu o tau I le tofonga e sili I se mea ua o tau lavatia. A sa uni fo I whaatasi ma le tofonga se mea e sa wai, ina ia o tau lava o ono. O whaososonga o malawa sau I tātou whanau le atua, e a mai e le atua ma le escape, ma le way out. Okay? O tofto whaunga o malawa ngai ke sasi ai, sasi I lau filifilinga. Mea ngā le e whatonunga I whamai, do not, do not, do not. Why? Because God knows we can. Lua, mea mua o le tātou tuanai. E ona I loa e tātou. Le tātou sa olotonga, ia e loa. Le mea whasa oloto mai. Ia e loa ua oti oe I le angsala. Mea ronga lua o le tātou tūlanga a opposition. Whai upo e valu ma le se fulu. Se e o whai upo se fulu. O
O le tātou tūlanga ia Keriso. E auna tātou loa na tātou whioti whātasi mai Iesu I kale vāria. Na tātou tutu whātasi foi mai ia I le tūnga mau. O le tūlanga lea na oe ua tali tonu ia Iesu. O na oe ua whakerisiano ina. Na oe ua whaola ina e iai I le tāofi lea. Mea whai mai ua tātou tāofi. We believe. O ti whaatasi ma Keriso. E ola whaatasi foi ma Keriso. Mai Paulo, ua leo toe ola hao Keriso, ola ia e tutonu ia te ao. One of the most frequent phrases of Paul is this, in Christ. No one say that more than Paul. Alei masese kakau ia nga kere whaalonga mai in Paul or in Peter or in James or in Pastor Savea or in Lavea. You can find that. Only Christ. In Christ. We are in Christ. That is our position. O lau tātou tūlanga o iai I tātou to tonu ia Keriso. Paul uses this phrase 170 times. Sfulu koloa kusi, ai whaselau fitu sfulu ngā whao ngāe Paulo le phrase lea in him or in Christ. O le phrase lea na o Iesu lava e mawhai on whao ngāe ai. Mea ngā le whai mai le whai upu e iwa. Whai mai, koe sauwe le upu lava le whai mai, ua tātou I loa, ua toe tū mai Keriso na ie ua oti, e le toe maliu lava o ia, e le toe pule le oti, ia te ia. Wa toe tū mai Keriso na ie woti. E le koe maliu o ia. Me ngana e whemel kusia e pelu, e le koe oki Keriso. O lea le truth le kam whai amai I tātou loa, o a tātou wanga sala ma o tātou whale tonu, ua umma. It's a done deal. It's history. Ua umma o na whamangalo ina I tātou, wale to iei le mana o le angasala. Ua whaasaulo to ina I tātou te le toi polonga. Menga le whakoi, tasu se mea tinga le whina ngalo le atua, ua umma nga whakawinga oe, umma na whaasaulo to ina oe, a ke fia alu lava ke polonga, I le angasala, a whawhaingo fio lea, o le keusiano, o umma nga whaola inga, a la eola lava I le angasala. Mea muli, o mea long tolu lea, Lo tātou wanga waa, our potential as Christians. Whaupas fumaltasi. Na e whapea mai e ia tonu fo I le tātou lo tau tā ofi. We need to consider. Ia saolo tātou manatu, saolo tātou loa. Mai, you count yourselves dead to sin, but alive to God in Christ Jesus. Kele lau kaimi. E tātou te ola whaia inai, ona e leu sta I tātou I polo inga lea. O la polo inga, ia o tau tā ofi, ia o tau manatu, ia o tau loa lelei, ua oti o tau I le angasala. We are walking dead in that sense. Rapas fulma le lua, o le nei aua nei mā loa le angasala ia o tau tino au ngā vale, I lo o tau ngā wae I ai, I ona tu ina nau. Another imperative. O le esi whatonunga. I would call that negative prohibition. O whaasanga. Memo mai, do not let sin reign. Me ngalo whakoi wei tātou le malosi tātou te fili ai, pe I, pe le ai, pe whai, pe le whaia. Ma mea whai pos fulma le lua. Therefore, do not let sin reign in your mortal body. O ang sala umalawa ki whai e lau kingo, e whai lau whatananga. Po lau ngutu e whia tautala e whai kakala, it's your whakanganga. Po o vai e whia sa vali le mea le kaunsa vali teo siano, o lau whatananga. Le la whamai, do not let sin reign. O leu punga reign, auole tu ole avangole ang sala e nofo tupu ai. E dictate ai, e pule ai, e whaatonu, e whaasingo mai, ma whaia I tātou whekamo e ai solo, e serve lona manao. Whamaila kākus paia, do not let sin reign. Can we do that? Yes, that's why we are ordered to do that. Mea ngā alen whaatonunga, whaatonuina I tātou.
O lesi tu not ngai ngal fai pos fulmar kolu. Fai mai, do not offer any part of yourself to sin. Fai mai, as an instrument of wickedness. Awanga I fai oe ma ave fe au ale ang sala. Awanga o lesi upu ngai ngai fai liva pa nga instrument of wickedness, it's weapon. Awanga I fai ngai inga oe fai ma mea tau ile lima o satani. Awanga I fai oe e fai ma mea fai ngaluenga ile anga sala, e whaaleanga I lo ainga, whaaleanga I lo tamale anga whakeusiano, whaaleanga I le kalesia a le tua. Mai, do not offer. O le whasa moanga iai, aua foine tu ina atua o tau tino ile anga sala. Your eyes, your ears, do not allow your eyes to watch what Christ don't want to watch. So this is the thing, if sosoangi I lo langa. When you're about to do something, think of this. Will Christ approve this? Will Christ want me to see this? If you're planning of going somewhere, will Christ happy when I go there? When you're about to say something, will God be praised when I say this? If you feel it to allow kala le lafai, if you feel it to allow mea le lafai, if you feel it to allow akale allow makamakai, if you ia le tua yo winga ia la winga. Benga la fa tonu mai ai, fa mai aua. Do not offer any part of yourself to sin as an instrument of wickedness, but rather offer yourselves to God as those who have been brought from death to life, and offer every part of yourself to Him as an instrument of righteousness. Fai le offer, ai le offer le sala. Offer fea, offer ile tua. Maawanga I ngalo le mea moni ilea, uoti o tatou tangata tuai. Do not present your members, your body, as a weapon of unrighteousness. We have a choice. E lo tatou malos anga. Melonga lua ngau ke mga tit tatou titilo e whaupungas fumale tolu. Ole positive presentation. You got to present yourselves to God as an instrument, as a weapon. Ile au ole tua. Whaupus fumale whamai a waile pulele anga salai a te otou. Can you hear that? For sin shall no longer be your master. I told you to remember your past. What was your past? Sin was your master. Nga whaile ang sala mau matai mau posi. A wa whata wina oe, wa whasaulo toina oe. Every time you sin, e akangi ai, o isa o alo mastanga ai. Pangwhemai, for sin shall no longer be your master. Sin shall not be master over us. If you mga olang sala e pule, yo tato wola whapeo se tupu sa wa. Ole kam wha sa moa tu, ia winga upuia, maranganga kuse kuspa ia. You are not under law, but under grace. Langa kakuke, a kauloanga sala kakuke mawhauwhaule, it whasio kangaka, ole ngaoi, ole whaikaanga. Ai va fer pai e. Ai va fer le wha vai e alu I mawhtanga ma le lotu. Ai ale le uska I mākua. Ai ale le whatonu ina o le whanau. Ai ale le alofa I e ita mai. What you call those? Anga sala, ai mai ua uma o na whasa aloto ina mai tātou. Sin is no longer our master. O iai tātou I le alofa tū noa. O le ata whataitai nā o tātou. O tātou toe tutu mai. Ai o lo fusi lava tātou. I le angasala I lea taimi ma lea taimi. No, this is the illustration. Ia umalore tātou la unga le nei taia. Ke mile nga oki I la salu. Ele I sau fafo la salu nga ufia sau fafo. Why? Because he was dead.
And think of this, whamekala al tuspa ia, ua oti tātou, il tātou tangata tuai. Al mele luk whimanga e whaare tia oi. Ngāranga sau whafo ia Lasalo, ona ua wala au ia Yesu. E saulo e whafo Lasalo. Can you imagine kaka whioki asola i o, e iei ofu woki ngā kusa e fusi. Fusi va pea, ai fusi ka ai va kasi lima markingo mawai. What happened is, you cannot walk. A whaalongo wala au Yesu, Lasalo, sau whafu. Longo inga, he was hopping outside, totally alive, but still have the off walking on him. I'm trying to tell you the truth about our spiritual life. Kele lau te miei tātou, whapenga uma lavalo tātou wola ke usiano le iei, ua oki ka kou, ua lewa ua whaola ina mai leo langa fau, a la lava e ofu lava, i ofu oki, palo le se senga, o la salo ngava, e songa ofu oki la songa. Straight away, whamekala Yesu, ava ese, a ua koe fusia, untied him, doinga, take off those dead clothes. Think of how you live your spiritual life. Where are those dead clothes? Many times we are tempted to reach out to those dead clothes again. Kere kim kako ki ola lava, a tue whaasoso ina I tātou e toe ofu kako ofu oti. Wa uma o ngā whaola ina I tātou. Kako ke leo koe whioki in that sense. O tangata tuai, ua oki, ua kangu e leo koe ola. O tangata fau, e leo toi oti. It take time. Take time. Uma kulea kausanga o lea o inga on kausisili ma lea o ngausa, ia pa u e se aku le whamawalunga. Pa u e se aku le lea lofa. Pa u e se aku le pai e. Ia la koe a fusi da fusi ai maka, ia alu e se aku le maka ia kaleanga. Ia po la fe fusi nguku, alu e se aku le mui ma le pepelo. Se ia ho lava inga matua whaasa o loto ina I tātou. But the reality leo langa le tātou te olai, mai kara polo e tū, e iai pe lava le tuile, ke ngau lava e whaile lei, ai e lava o whaile leanga. But I want you to know, le malama clear cut of these two kind of lives. O lea, o leo langa oti mapolonga I leanga sala, ma leo langa fō, e ola sa o loto, I le whaasa o lotonga, o na whaasa o loto mai Yesu I tātou. So why does it seem that so many Christians struggle with sin? I think the answer lies in the fact that we fail to see ourselves as we really are. We have never grasped the truth that we are dead to sin. Do not forget this truth. We are dead to sin, but alive to God. When he died to sin, we died to sin. When he rose again, we rose again. Ina o to tu Yesu, to tu o ia fatasi mai tatou. O le sala e iai pe lava. O satani e iai pe lava. A me kala kuspa ia ya sakang. E le sisi meang sa wai on sawe kalepe me faleanga fa umatia. And that's the truth about it. But do not forget this truth fa na le tua. Naoti ua uma. Ua leo toi ai tātou ile tangata tuai. O whafo wina I tātou. Me ka kuspa ia o tātou o le tangata fōu. O tātou o le tangata ua whaasa o loto ina. So, we are free. Free indeed. O tātou sa o loto. O sa o loto I tātou le whaasa o lotonga. Na whaasa o loto mai keriso. Ia I tātou whamerola I o paulo le nei. Ia o tōtū mau I le sa o lotonga. O le whaatonunga. O whaasa o loto mai ai keriso ia te o tō. Ai awane I tō e tau fia o tō. I le amo o le polonga. Mai paulo le kusifu e lava aloma. O tātou o le whanau o le whawhine sa o loto. I le o tātou o ni whanau o le whawhine polonga. We are free and we are free indeed. O whaasa o loto ina I tātou. E keriso. Whamai loa le upumoni. E whaasa o loto ina I tātou. E le upumoni. Na maliu Yesu. E tutongi a tātou ang sala. E na ia whaasa o loto ina I tātou. Tātou tele o to iai. I le pule a lang sala. Au tātou iai. I le alofatu no keriso. Ma tātou wola I lalo o le pulenga.
ale alofa tu no keriso. That's why we are called grace recipients, because we are recipients of that grace, and under that grace we live our Christian lives. Ia whamanuia telele tua tusa o na fionga. Iovalo mātou li I mātou whaftai atu e tusa o lo whamanatu mai. Tele teimi e whapena o na ngalo ia I mātou po ai mātou I lau o fio. Tele teimi e toe mo mia I mātou lo mātou toe tō manatu. Ma manatu natu ma ia manatua. Mea ile tua na I tama. Ina ia maua e mātou le loto maua lalo e te whina ngalo ai. Whaftai ta maua e whamanatu mai. O mātou le o toi ele pule ale angasala. Awa iai mātou le whaasaulotonga ono le maliu o e Yesu. Ta mau te wala au ia te oe se whapena ona e angalelei mai. Iai o manuia I o tangata o mwhaino mātou mafuta ele nei tai au. Whamanuia fo inisi o lo wainga o le mawhai ona o mātou mafuta po le alavalo na mafua angalele I ele atua. Mātou titalo ia te oe au mātou ola ele nei o langa le tu mau. Au mai le malosi le mawhai le ta iala. Mātou te mo mia, mātou te ola manu māloa ia iai, whaapei ona e whina ngaloa ia I mātou. Le tua mātou te fia whaaleo atu fo I la mātou whaftai, e tusa ma le saulotonga wa e whaasauloto mai ai. Whaftai le tauna e tutongi e ala I longa lo pele o Yesu Keriso. Whaftai wa e whasi o tia lo mātou tangata tuai, na ia ola I mātou le tangata fau e vi ia I lo suafa. Io mātou se ma wha le tonu, le tua le mafutanga ma oe, wa le atangi aio I mātou o ni tangata ua whaasaulotoina, le ali I e whaamole mole whaamanga lo mai I mātou. Ia whaia le nei ngā luenga, whai le nei whaalapo putonga le nei e kalesia, ose e kalesia e lo lotu ai ni tangata, e ola sa o loto I a te oe, ma whaia lo fina ngalo. Whaia I mātou o se ainga lotu e atua ai oe le atua, e alii ai oe Yesu, e taitaina e oe anganga pa ia, ma vi ia I oe le atua e whaavavau lava, vi ia oe ono Yesu lo mātou li I amene.